Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Diring ahavar along, towar kerak thangpen ajok diring ahavar aratatum kedam kevang kasik saknang. Lason silabang soa towar ningkan isi sosiaprang diring ahavar arataphan SOPD scheme pen towar kesilam ponji aphan pangcheng ponlu sita towar kaselam abang pabeng hoi asonsi bikok. Lapen ke thoktang arlong hai hui sitame jipur etsi heno etlu diring ahavar aratatum towar kacheleng kasik sak hepik khanjang. Lasi kedam tang MEC election aprang Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Nomol Momin Lapen local MEC mate IC Education EM Richard Tongbi kaning jepon ke botor arwe pen ajoksi ington nangkok lupusi ning jepon non chiklo ejon aphite patang pon poputa ning jepon sitame non chiklo jon pho jon trok an pardet aphita thangnat ke klem angthek abilang lasi non MP election aprang labang sotowar patang pon veknang popusi during ahavar arata tumpen ning jepon Kajiranga Perisa Ningti, Karbi Anglong News. Nilimen ke Sivaram terang ni dak duinong geliki arong asariglo. Otante nile tum pini nile tum dak diringa hawarong nile tum humrig lo. Labang sot tawar la arlong thoi chotsi nile tum theklong la si. Aso puthak nile tum rai hoi pan kopilo than pachini ji. Lalo atwar bang ke aprang jitu MEC atum MLA atum mai meeting la election aprang bang ke ni tumrong along meeting na du kenang chakang gloje non ke already la so kupumyo scheme menta ho la so SOPD pune so scheme already la ke kadowe herite atlo contractor fan pi atlo la se non lang mane RV jangbom lang aposi mate pajin ji pua phansi kam bang ke stop check pusinang pu na thak la se la ke nang litum matha nang lu pu se tame election par that pens tame yo nili tum long ke non lang ka RV ke thia batai tin si mane la so jitu arlong asap su ke thok mokha ke pon bom non ke dam ke wang ni tum mate hospital mane ke su un e pons tame gari sul hai hui se tame asap kasik sak do koklo kisik sak mane dulo la ali kado vetanal tum da theklong lo lang long lor pon lap lo la si non ke wang mate prabjin pe ni tum la diringa ra ta phan la sap su vet to war na pi pa mane patang dabi phan si chuning din lo la pen kado ve la MLA mate itum local MEC alang li recharge stock bi alang li phan tame chuning rin lo alang li tame ma contractor phan ma alang li la so kam ke chak la si la so contractor phan tame prabjin pen tame alang li dabi pira mate patangi phan si ni tum mate nili tum la diring hoya rat mate nili gangbura hoy pen tame alang li phan chuning rit dun lo bangso news along Tante la election aprang patang ikpo pusi nile tum la pherangke bitum karju hunang thandun lasi laso karju hunang thandun ala mateng pen pini arninta nile tum theklong lelang lasi nile tum rat hoi pen nile tum kopilo sodak pen so phan pachini gang tungge so dak pen ke lalo moher ni li puson thaksi tum dak min ke li tum local MEC alang li tok bisar recharge tok bisar se alang li kadu vela dak diring along phanarat phan kang hon pulute alang li si mama contractor aphan prabjin pen alang li kam paklemi kam paprabi phan se ni li tum diring hoyara tum bang ke alang li phan si dabilo so dak pen pudun lo Internali tum labang so towar bang ko an kasik sak do labang solam thepu thak than tha kasik sak ke mohet ni li than lo kado ve jitu aprang atwar jitu ke claim pen anta susesi nona bang ke longlor lang pon lablo gari pintam gari su setame ke dam seta sik sak lo mane dangni bait setame Humni dampar ilong vet adim I hear ing tang rak pen kachingkoy Chitini phai khore hini arni ada por phai kep apor malom bor pothar police station ke pardo koilamati pen deopani anat ke wangbom humni dampar koilamati thengmu arleng along ahir ing tang rak pen kachingkoy humni dampar katewar atum areng ahuke so ahir ing tang rak anpin nonama dampar katewar atuma phan siloni jan sub center along si selang pon bomlang bangso dampar katewar atum amen Ojoy Regon, Borhola Asor Pusi Pangthekpon, Lapen, Probin Das, Bongaigaw Asor Adontu, Humni Dampar Registration Number AS05AC 0625, Lapen Isiabang, Registration Number AS05AC 0176 Pusi Pangthekpon, Nonamat Humni Adampar Aphan Borpothar Raikom Saikhi Atum, Bangpen, Bangso Agari Chepari Dengpon. Rongagora Pen Lawrence Lekhe, Karbi Anglong News.
Etsu laben ke ongdung hampang asong atum chelang petpen IPF asong atum dima hasau along ri along district kimi ke hang aputhak dayung bra along NEC atowar karangkha Arondre pen dima hasau along ri along keiso atum angbong kachingki kachethan kache tonte ajoine mar akhe atum Indigenous People Forum asong sengsi dima hasau along ri arlo akimi a district ke hangji apharman Assam Sarkar pen kachingki kachingbai aputhak All Dimasa Students Union lapen ke ongdung hampang asong lapen dimasa aradatum jingun petpen dayungra along armu chejeng pensi NEC atowar karangkha kadupon Bangsalong et sulapen hampang asong atumpen kaningje ponte jongsi bangso kache song alam thia puthak Assam Sarkar atum arjuje pulotangte monsam ke doji kalisi soluk sodak atomonsi dima hasau along puthat do thuji pusi ningjepon Kheroni ben sar honteron Karbi Anglong news বাইট কৰি আছে তাত হেঁতে ইয়াত আহি কিনে এনেকুৱা শান্তি কৰিব নালাগে IPFৰ যদি আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ড যায় হেঁতে কি কৰে যদি আমি সঁচাকৈ ক'ব বিচাৰিলে বহুত আছে হেঁতৰ পাৰ্চনেল বেনিফিট ইয়াত বেছি আছে এইটো আমাৰ ডিমাৰাজি হওক বা ডিমা হাছাও হওক আমাৰ এইটো ৰাইট হয় লেণ্ড ৰাইট হয় ইয়াত বেলেগক দিব নোৱাৰোঁ বুলি মই জনাইছোঁ Greater Difu Bazar Committee atum Dipua Hithi along Kulat atum along Dasbin ki pipon Dipua Hithi along ta ingthir jerpen kedodun thekji aphan matha pen Greater Difu Bazar Committee President Prodip Ingleng pen Japonsi Dipua Hithi along kedo akulat along pen chenglok penang an adim along keter kevar adim Dasbin ki pipon আজি আমি গ্ৰেটাৰ ডিফু বজাৰ কমিটি হৈ আমাৰ ডিফু চহৰখনক আমি এটা মত লৈছোঁ যে সেউজীয়া চহৰ আৰু পৰিষ্কাৰ চহৰ লগতে আমাৰ সপোনৰ চহৰ এই তিনিটা আমি এটা থিম লৈ পেলাই আজি আমি গ্ৰেটাৰ ডিফু বজাৰ কমিটি হৈ ডিফু বজাৰত যিমানকেইটা পাণ দোকান আছে হোটেল দোকান আছে বা বিভিন্ন দোকান আছে সেইবোৰ আমি এটা ডাষ্টবিন বিতৰণ কৰিছোঁ যে ডিফু চহৰখন নিজৰ বুলি পেলাই বা ডিফু চহৰখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখা ডিফু চহৰখন আমি কেনেকৈ নিজৰ বুলি আঁকোৱালি ল'বৰ কাৰণে বা বিভিন্ন জাগাৰ পৰা মানুহবোৰে ডিফুত আহি পেলাই যেনেকৈ মানে হেৰি পুৰস্কাৰ দেখা পায় সেইটো লৈ আমি এটা হেৰি হাতত এটা প্ৰগ্ৰাম লৈছোঁ দ্বিতীয়তে আমাৰ কাৰ্বি অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ডক্টৰ তুলাম দংহাং ছাৰৰ যিটো সপোন ডিফু টাউন চহৰত যে যেনেকৈ মানে হেৰি সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আনিছে সেই পৰিৱেশত আমি সংযোগী ৰাখি আমিও গ্ৰেটাৰ ডিফু বজাৰ কমিটি হৈ তেখেতৰ লগত মিলি পেলাই আমিও ডিফু চহৰখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখা পৰিচ্ছন্নতা কৰি ৰখা লগতে আমি আমাৰ যিবিলাক পুৰণীয় কাম আছে যে নিজৰ স্থান বুলি পেলাই নিজৰ জেগা বুলি পেলাই এইবোৰ ভাবি পেলাই আমি আজি সকলো পাণ দোকান পৰা আৰম্ভ কৰি কিমান ফাৰ্মাচী আছে বা হোটেল আছে আমি ডাষ্টবিন বিতৰণ কৰিছোঁ যাতে যেন এই কিছুমান প্লাষ্টিক বস্তু বাহিৰত নেপেলাই পেলাই এইবোৰ ডাষ্টবিনত পেলাব লাগে সেইটো আমাৰ Pregjam School along Usuka Songpen Kahumridam Quality Education upon RDPC kedam tang aporahut Usuka Songpen Pregjam a school along Kahumri Pedoponlo Lason si GTD Phaikre Hini Arni SSA Hauraghat Education Block Angkang Phuloni Higher Secondary School along Humri Damlu Kahumri Dam ahut Bangso School along Than Bang Kadure Thekponlong Lapen Midday Meal Kipi Ahok Kawi Thekponlong Sonsi SSA Langsomipi Education Block Angkang Biswanat Pathar LP School along Humri Damsi Midday Meal Kipi Ahok Kawi Lapen Eco Club Amen Pen Nangkele Atangka Saike Klem Kedam Pameme Thekponlong La Soaphi Lakhahini Joypur LP School along ta Humri Damsi Thanbang Inut Vetmati Single Teacher si Lothan Bom Alam Chinipon Bonghomthari LP School along Kahumri Dam ahutke Thanbang Akehaya Bang Avi Eco Club Lapen Annual School Grand Amen Pen Nangkele Atangka Saike Klem Pameme Thekponlong Kidutsi Selawar Raikom ME School along ta Humri Damsi Annual School Grand Eco Club Lapen Volleyball Court Kasimar Amen Pen Nangkele Atangka Saike Klem Pame Messi Thekponlong Lasila High School along Karbi Anglong Autonomous Council Pen Humri Damsi Saike Dengpon Serakji Aphan Usuka Asong Atumpen Tuning Report Anglong arlo quality education fan RD Pidamsi nilitum kedam tanga porhut pena an LP school long ma high school ma high secondary long tamini tum ka humri padom lo pinile thota mini litum SSA Harogat education block angkang fulni high secondary long school long humri am pungin daban bang thek long bang ke phan bang ka dui thepik la pe midday meal la bang so ke pelong tame penan ke chuk panglim ke penan aronre la bang so thepik la son thaksi nilitum SSA langsomi education block angkang Biswanat Pathar LP school long da humri am da humri am daban thek long da club amen pela pe school grand amen
tangka bang kapan hok labang sepik la son dak si bohon thari LP school tan humriam lo hada humridam den bang hada thang lo bang hada bang than man ka hoita me alang lita bang be lapen eco club lapen school grand men ngali tangka don ta kecu panglip ke pan kecu pan hok labang sumang thaklong son taksi nilitum nong tu joypur LP school ta humriam lo hada humriam den bang bang ke thekram long bang hada kal bang ke single teacher mane bang inuvet son taksi selevor raikom ME school long ta nilitum humriam do hada humriam den bang hada ta me labang sumopen annual school grand lapen hala bang eco club men penan mat amporta volleyball ko kase marmen penan labang su kecu panglip labang sumang nilitum thekram lo asini nilitum ke puang tu bang ke lahelo je Prabjin pen Karbi Anglong autonomous council tumhin pen Prabjin pen Bangla high school humri bang kenang sor humri dam kenang sor aside one Prabjin pen kedeng baji pan sinili tumhin pen kachuneri padopon lo